بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، musidɓe julɓe tedduɓe, haray mi hewrike on kala ka hikkoɗo e hoore leydi allahu ndin. mi landike siɗon e jam, onon e ɓe ngureji moɗon ɗin. minen haray alhamdulillahi rabbil alamina meɗen e jam. ɗen toro allahu subhanahu wa ta'ala o tawnuɗo e nde ɗo ñalande yo ɓeydan en duuɓi ɗin e cellal ngal, o arsika en kadi arsikaji yaajuɗi dagiɗi, o newnana en kadi rewgol mo kanko allah e laɓɓinalngol mo, o yiɗa en ha okkoya en aljanna makko firdausil ala. amin. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɗo gandi hanki en fuɗɗino waɗugol ɗo yewtere ko yowdiri e firugol oɗo qur'an, yani suratu nun. hanki wonnoɗe wadde en innuno en aray hande continue en ɗon, kono haray bi idnillahi ta'ala en faala yewtugol ko tawata hara, yani ko ɓuri kadi tanɗinen kañum kan no wondi e no mari muhimmo moƴƴa no gasa ko waɗoyte e nder ɗi lebbi aroji ɗo inchallahu ta'ala. haray ko fi ɗum falɗe yewtugol, fi darugol, si tawi woni woday ko wawɗen andintinde jama o e ɗulle ko woni ɗum hande ko falɗe yewtugol fi muɗum musidɓe julɓe, ko fi ɗi umraji ko jama on woni wadde ɗo. umraji ɗen andi joni jama on haray alhamdulillahi rabbil alamin no wattande yila dina ka moƴƴa, no yawde fi waɗugol umraji ɗin e surtout tele makka lebbi sumaye. jonnon haray jama on no wakkili karama koɓɓen no andintinde moƴƴa, kono haray ha joni faljereji no toon seeɗa. ko ɗum falɗen andintinde fi kala anniyiɗo senagol umra woni ko hikka, woni ko aroyta inchallahu ta'ala. e haray ko ati kon en faala andintinde tigi tigi ko honɗum woni umra, ko honɗum woni umra, ko fi honɗum kadi waɗanten umra, ko fi honɗum kadi jama on woni choisissande waɗa umra on ka somaye. haray taw min andintinayo si tawi no woodi faalaɓe yaade umra hara ko iwraɓe amérique ɗo, ma europe, ma haysko afrique, haray ɗon wawi contactugol men bidnillahi ta'ala, dara se wawa wallodirde so tawi woni on windaki taw, surtout si ko amérique ɗo iwroto. say kadi ko wono wonirɓe afrique ni, hara ko faalaɓe wallitede fi ka weera, ɗum kadi ɗon wawi contactugol men inchallah, no gasa allah on waɗay wawe wallidirgol so tawi on heɓali ko wallito on. haray numéro mo waton contactugol men on so tawi ɗon faala yaade umra, on woni ko amérique ɗo, woni ko nokku goo, haray on waɗay 347 523 3007 numéro aljanna famille on, so tawi ko amérique ɗo wonirɗon. si tawi noon kadi ko yaasi wonɗon aranayi nder amérique, on waɗay plus 1 01 no accake plus 1 347 523 3007. haray so waɗi ɗon bismillahi ta'ala on wawa humpodirde amen. mi fuɗɗito 347 523 3007 faalaɓe yawgol umra ɓen inchallah ka somaye ɗo. haray iɗon wawi contactugol men, daren si tawi woni allahu newnay yaaden waɗiɗen golle ɗen bismillahi ta'ala, ɓer ko allah taƴinen wo e mo kala men andintina oya ɓer ko andi ko mbay. haray hay goto feƴƴali andinede walla andintinede. haray musidɓe julɓe tedduɓe, nomi holliri on non ɗo, ko fi o umra mo tawata jama on no wakkilani moƴƴa, no finansude jawle muɗum, hino naɓude famiji muɗum, ma no yawde waɗangol famiji muɗum, ko fi ɗum falɗen andintinde seeɗa bi idnillahi ta'ala. e ko ati kon wi'en umra on, kon no woni umra. umra ko dewal ngal islam meɗen on shar'ini, tawgal ko margal baraji tuma ngal waɗa wo, baraji maggal on no ɗuuɗi moƴƴa. dewal waɗetegal ka dina, tawa hingal mari baraji moƴƴa moƴƴa. ko woni tun umra on na o farilla, na forcément waɗa wano hajju ngun woniri noon farilla. no wayi joni sa innama juulugol safe witir, ma ɗum immagol jemma juula darɗe ɗiɗi,
sa julanali Allah safe witir amara bakkatu ko o nangiroyte kono haray a perdi baraji mawnudi. Amma umra on ko sendi ɗum ɗo ko parce que umra on no haton jini e jawdi, no haton jini e financement, no haton jini e cellal, no haton jini e préparation, no haton jini kadi e newinanede, yani ko ɗum woni heɓugol kaydi ndin, heɓugol taaga on, heɓa ɓe yadata ɓen, heɓa coggu ko weeroyta ɗon, ko ɗum sendi e innugol immagol ngol tunnata ka duusu muɗum salligo juula. Ko falɗen innirde umra on no serti e hajju on, ɗon taw falɗen andinde ko dewal non shar'inagal tawgal ngal mari baraji molanaɗo mo heɓi feere waɗi. E umra on sen waɗay ɗiɗon andi kal islam kala gollal ngal gollata tawa ngal yaadi e dewal ko rewgol Allah subhanahu wa ta'ala anni yorɗangal, yani ko heɓugol baraji haray sharti maggal on hino ton. Si ɗum ɗon timmali a gollay ha gayna, finansa ha gayna, kono hara amara nafa muɗum. Kon ɗum woni ɗum kala ko baraji ɗaɓɓirte, kala ko Allah shar'ini koy yo rewire kanko Allah. Kala ko neɗɗo waɗata fiyo heɓu baraji, numéro 1 ko wata wadde kon, si tawi o andi ko honno dewal ngal waɗirte, ko yo laɓɓinan Allah tawga, ko ma wona ka ɓernde makko ɗum ɗo laaɓana Allah, o fellita wondema ko Allah subhanahu wa ta'ala o woni e ɗumannade, o fellita wondema ko Allahu subhanahu wa ta'ala o woni waɗan dewal ngal, na fiyo goɗɗo yi'u, na fiyo goɗɗo mantumo, na fiyo goɗɗo waccumo, na fiyo goɗɗo haawo ko woni wadde kon. Idan umra on ko ɗo naati. Ko ɗum waɗi Allahu subhanahu wa ta'ala nde o jantino fi umra on ko wi'uno wa atimmul hajja wal umrata lillahi. O wi kala e moɗon desiduɗo waɗugol umra on, kala e moɗon onon julɓe ɓen desiduɗo accitugol piiji muɗum ɗin fuu, moɓa bagasum mum kun, ƴetta jawle muɗum ɗen fi yahugol waɗa umra on, haray yo o waɗan ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala. Kono waɗi si suɓiɗen waɗugol o topic ɗo hande ko parce que hiɗen constate piiji buy yahoɓe waɗugol umra ɓen hiɓe wadde faljereji e muɗum. Ko ɗum falɗen andintingol bi idhnillahi ta'ala kala mo tawata vidéo on haray o hewti kadi o considéri ko wonɗen wolde kon, haray himo wawi honnon himo wawi wallitorde o gollitira. Mo wi kadi ko yewta kon nangani ɗum haray labas, kono en yewta e laɓɓinanen jama on bi idhnillahi ta'ala. Umra on wiwɗen go'ogo Allah yamiri en o wi sen waɗay umra on wa atimmul hajja wal umrata lillahi. Timminire gere si o woni ha on annike waɗugol, on préparike, on fokkiti, taw yawde waɗon ha e nokku darto ɗon, taw yawde waɗon goɗɗum accon goɗɗum, koyo yahu geron ha timma. Kono non o wi wona waɗugol ngol ha timma woni sarti on goy, ko o faala koyo en waɗirno hana waɗirede non, waɗiren kadi sabu no duwa waɗirede non. Ko ɗum woni wa atimmu, timminire ɗum sabu Allah lillahi, yo taw hara golle maɗen ko waɗɗa ton kon ko Allah tu waɗanɗa, wona yimɓe ɓen waɗanɗa, wona goɗɗo waɗanɗa. Idan ɗo ko honto ɗum ɗo wata timmude shartiji fiyo umra ma on sawata yahi, na yahugol touriste, parce que jama on no hani sendidirgol yahugol visitugol Makka e yahugol waɗugol umra, surtout ka sumaye. Fi hon ɗum hiɗon andi ko jama o woni suɓorde inna ko matu waɗa umra ka sumaye buy accita piiji mum fo, woɓɓe eɓɓinoto hitande inna si Allah jaɓi ko arata e sumaye mi yahay umra, ɓe eɓɓindo pandan enna. ɗon andi ko fi hon ɗum ko parce que nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɗon andi fewndo ɓe yalti ɓe seni hajju, ɓe nodduno sahaba ɓen fo Madina, ɓe maki kala e moɗon wawɗo jokkugol lan haray min mi hajjo yay hikka mahi yaade. Jonno woodi e woɓɓe goɓɓe newnanaka yahude, tawino tawa e ɓen sonnajo goto, ɓaynelaɗo on artoyi ɓe landimo, ɓe maki ya fulana ko ayyo kaarijo, ko honno yaha hajju on. O wi nelaɗo hari miɗo marno nganto, o yewti ɓe nganto maɓɓe ngon, nganto makko ngon tawi ngon ko jaɓinigo. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki
awa umratan fi ramadan ta'dilu hajjatan aw ta'dilu hajjatan ma'i. Nelaɗo maaki waɗugol umra e lewru sumayendu haray hino wawi fotude e baraji hajjiduɗo e ammin. Nokkugoɓe maaki no fota e hajjoyɗo. Nokkugoɓe maaki riwaya go wi'i no fota e hajjiɗo lammin, yani hajjidoyɗo e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. ɗum ɗo wona baraji sama kala ni musidɓe julɓe. ɗo noon hiɗen hani famude hunde wotere. si nelaɗo on maaki sallallahu alaihi wasallam mo waɗoyi umra e lewru sumaye no fota baraji e hajjidoyɗo e maɓɓe wi'aka dey haray a heɓi hajju. en sendidira ɗin ɗon ɗiɗi, heɓugol baraji hajjoyɗo e windanede tottuɗo farilla hajju wona gotum. hajju ko farilla mo Allah farli. si a waɗali mo a heɓi moyen waɗoygol hajju, a heɓi permission, a mari document ji maɗin fo, a nawna a joɗi keɗo hay sa hajjini yimɓe wulure hara ngal mo fo ko an hajjini. si a hajjo yaali, si a hewti Allahu on o nangete fi ko a hajjo yaali ko, o lettete si o yafakima fi ko a hajjo yaali kon. harayɗa konta dartiɗo mo liɓi tugalal l'islam. ɗon andi hajju accon hakke ko fi umra o wonɗe yewtude, kono en faala tun clarifiugol hakkude majji taw kanje ɗiɗi. fiita en confiso en nen awa min mi waɗi umra laabi 5, mi waɗi umra hikka, haray vraiment joni min miɗo wawi haysi mi hajjo yaali haray lam fota e hajjoyɓe ɓe. la ka baraji, heɓugol baraji, hebbingol kesma baraji on, nelaɗo on maaki si a waɗi umra e suumaye tawi Allah jaɓanima on umra mo waɗɗa ɗon, harayɗa fota e hajjiduɗo e maɓɓe ka baraji, moɓugol baraji ɗin. kono tottugol farilla hajju on, si a woni tawiɗan permeta ko Allah wi ko liman istata'a ilayhi sabila, mo Allahu on newinani yawgol hajju. wiwɗen newinani nden ko heɓugol kaydiji ɗin, heɓa mbuuɗi ko yarata kon, heɓa mbuuɗi ko accirta ɓeygure muɗum kon, tawa yahay a nyawlaki arta, hiɗa mari ko yoɓa hotel ji ma e kala ko woni ton ha timma. si ɗum ɗo timmirima, wiyatake dey ko ha darna, wiyatake dey ko ha heɓa business. la haray hajju ngu farlike ma. si a perdi jawdi ma ndin a yahali, Allah nangoyte so a yafaki ma. idan nayi on tigin nenno, mais arten ka umra. joni en famay ɗo yawgol ngol waɗa umra e suumaye, a heɓay baraji yahuɗo hajjidoy e nelaɗo, kono haray hajju ngungu tippaki e hoorema farilla Allah on faami. ɗo ko go'o. joni noon no wayi ɗo konno no wayi wasin inni mo jangi alqur'ana, mo jangi suratu ikhlas, si o jangingol laabi 3 himo fota e tippinɗo alqur'ana on baraji. kono est ce que ɗum haɗay mo yo jango alqur'ana on? haray wiyatake joni ya wonu tun gurdam maɗan fo janga tun ikhlas par ce que harayɗa fota e on ɗon baraji. la si tawiɗa wawi jangude alqur'ana on, a salike jangude alqur'ana Allah on, a basige tun e jangugol qul huwallahu ahad, harayan kadɗa tawa e saliɓe jangude deftere Allah nden, hiɗa mari on bakkato ɗum. na ɓayɗa hino fota, sottirta ɓay ko fotata kon, ƴetta ko ɓuri fanɗude kon, sottira ko ɓuri kon ɗuɗude ko. ɗum mi faala e wiide yi. donc haray ko siga ɗin ɗon woni on tigin ko ma o wattana yiili. joni ɗo si tawi woni a desidi waɗoygol ngol yani umra on, ko honɗum du waɗa ndarude, ko andugol taho wondema ko ko fanniɗa waɗugol ɗo, ɗum ɗo ko yamirore nde Allah subhanahu wa ta'ala yamirma, ma ɗum hiɗa anni waɗangol Allah dewal. ɓay non a andi ko wonɗa yahude kon ko heɓugol baraji fotayɗi wa hajjoyɗo, ko ma préparoɗa laɓɓina fondoma on go'o. ɓe wi sartiji ɗin go'o on ko ma tawa e a laɓɓinanayi Allah annuyema on. ɗaɓɓa kadi jawdi laaɓundi pos, a yimmata ko ɗo ƴetta jawle yimɓe ma ɗum yeeya ko harmi, immoɗa yaha wiyaɗa yaade waɗa umra, wiyaɗa tijji ton baraji. nelaɗo sallallah sallam maki inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahu on ko o laaɓuɗo pos, o memata sina ko laaɓi ko.
idan nayo goɗɗo ƴettuɗo jawle harmuɗe innano yaade waɗugol umra haray ko ɓuroɗa ha to jinde taw an ɗo ya immada ya waɗa umra toroɗa Allah ko ɓurɗa ha to jinde taw ko ya regil hakkunde ma ga on ndara business ma mo wonɗa wadde on fi tawno on ɗon laaɓira hara koko laaɓi ko dagi yarata hon to ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Oui, donc joni umra on si tawiɗa faala heɓude ɗi baraji wi'aɗi ɗo o si a fokkiti ga a préparike a woni a nangi lawol ma yahugol umra o ko hanuɗa wadde kon taho premiére man koyo taw no wiruɗen noon ko sabu Allah wonma naɓude si aduna Allah fof hawtiti yi'ima anɗa andi ko sabu Allah wonma naɓude si goto yi'alima ton yo taw intention ma on ga wona yawgol visitoya Makka par ce que yawgol waɗa visite Makka e yahugol waɗa umra no seedi yawgol waɗa visite randa visite Makka e yahugol fi waɗugol umra no serti few sa fokkiti a andi ko yawgol waɗa touriste falɗa yaade a ƴettay on programme ƴetta on annuye no dagi no selli ka yaha visitoya Makka haraɗa andi ɗo ko tourisme yawɗa ko heɓuɗa feere waɗɗa to wo e moƴƴere la ba'asa kono annuye ma on wona umra fokkitirnoɗa wona hajju ko yawgol waɗa visite touristique par ce que no dagi ka yaha visita ɗon no serti kono awa na ya fokkitirga umra yaha gayntira golle maɗen visite touriste haray no hulɓini si tawi a desidi ko umra wonɗa yawde yo taw hara ko wonma naɓude ko animma wona fi yahugol weeɓito e nokkeli ma ɗum hollito meɗen ɗo ko animma ko honɗum woni dewe hanaɗe waɗede ka umra est ce que a wawi timminde ɗe est ce que ko ni Allah faalira taw ko ɗum ɗon hande kadi mapinma ɗo ko fala ɗen andintirde ko ɓuri mawnude kon e erreur ko yimɓe ɓe woni wadde kon si ɓe yahi ka umra Allah jarribori fulɓe fuuta ɓen Makka hande ka suudu Kaaba ka juulirde ka tande juulirde yaasi anduɓe ɓen fof no andi ka wiyete ɗum bab 100 porte 100 place heɓike ɗon place jano ɓe innamo Fuuta Jalo ɗum noon komi yaha mi yiyani hoore am komi andi fi mumoni wolde on place no fanɗi e fulɓe Fuuta ɓen no fanɗi e wiyali fof kono no fanɗi e fulɓe Fuuta yahayɓe umra ma hajju hara ɓe hewtali ɗon surtout ka somaye karmo ko ɓe buyson yahi on taway ɓe non yawɓe hajju buyson yahi on taway ko ɗon ɓe huntoto woɓɓe takkoto julde nden fop ara fiyo tawe huntagol ngol ka wiyete Fuuta ɗon tawa noon hay ɗon sa ari koko arabu ɓe jondatama toon kon huntortoɗa ko rarement heɓirta toon wonde hiɗa heɓa ñameteji men hara siɓe meɗen no addi toon kono ko ɓuri hewde kon ka taƴugol koko arabu ɓen addi kon ko ɗum taƴirta kono joni kon no faala yewtugol fi on place ka wiyete Fuuta Jalo ɗon ko ɗo mi faala yo jama o wattan hakkil si an a yoɓi biyema a immike Afrique a immike Europe a immike Amérique a yoɓi ɗo près de 3000 4000 5000 dollars a immike a yehi a acciti golle maɗen ga si ɗon hewtama masibo ɓurɗe marde ɗon on ko leere ka nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam maaki ɗon ko o leere ɗo yo horuɗo toro Allah o leere ɗo o ko ɗon enen jottoɗen waɗirreni o ka wiwɗen Madina ɗon si on hewti on sikkay ko e marché wonɗo si on hewti a sikkay ko e marché wonɗa a sikkata ko e lewru teddudu lewru alqur'ana e nokku tedduɗo nokku hurum jama o woni a sikkay tun mo hewti marché Madina haalaji ɗin sonko wingin reniyo hoykoy mojoboy koy yewtereji ɗi yewtugol jalangol ko ɗum ɗo mi faala yen wattan hiila moƴƴa ɗo ko enen worɓe ɓen par ce que ɗon ko ɓuri hewde kon ko worɓe ɓe woni ka yaasi ɗon sonna ɓen haysine ton ɗon andi kamɓe are ko feere ɓoni kono fop yo wattan hakkil kamɓe kadi ɓe ƴettuɗo o idan sa yahi a hewti ɗon ko hanuɗe waɗude par ce que buy wonɓe ɗon ɓen haray ko hoɓɓe ko aruɓe tullabu wonɓe ton jangoɓe ton ɓen kamɓe tigi arayɓe ton kono ɓurɓe hewde ɓen haray ko hoɓɓe
sumaye ko sumaye duwaɗen présentugol Allah andeji ko marɗen kon fo ko sumaye duwaɗen renouvelugol contrat ji men ɗin enen e Allahu subhanahu wa ta'ala hiɗon andi ko e sumaye Allahu on ñande laylatul qadr ko nden ñande o renouvelata document ji ɓiɓɓe adama ɓen fop ko nden ñande o renouvelata document ji ɗin Allah yewtike en ko nden ñande o hoddirta kala ko duwa hoddirede ko ma ko nden ñande o signata kala ko duwa signude kon ko dogata kon e nder hitande nden fop ko nden ñande waɗete joni noon sen immike ɗo en yahi en hewti waɗugol ton tawi en ka alansara noddina ɓay ko ɗon jamma fuɗɗoto arde moɓo ɗo woɓɓe ɓen ka alansara noddina ha futuro ha taƴe ko reni yo jokkuɗen ko wowlugol arata tawa goɗɗo no fonti qur'ana no janga arata tawa goɗɗo no ɓanti juuɗe no fewti kaaba no toro allahu subhanahu wa ta'ala ka ɓuri teddude ɗon ka hurum ɗon a arata yi'a goɗɗo no jooɗi no waɗa zicre no waɗa astahfirullah no andita bakkatuji muɗum wullaka Allah joni joɗama tun no yewtade tun joni noon balɗe 10 sakkitore ɗen fuu an a wiɗa yahi umra nelaɗon ko maki mo heɓi umra ɗaɓɓaɗo on no waywa hajjiduɗo e maɓɓe joni noon hajjugo nelaɗo ngun waɗi ngun sondari hajjugun fof ko jantagol inde Allah jokka fop ko jantagol inde Allah joni noon fiya heɓuɗin baraji a arata ɗon waɗa reniyo joɗoɗa e yewtere tun balɗe 10 ɗen fuu wiyen ittude alansara haka ɗuma tawa an ko wonɗa wo ko yewtere joɗɗa inna haray a mooɓi baraji ay ɓaygoy ɓay a juulay kala waɓutumo julɗa ɗon hiɗen andi haray hiɗa mari guluji nelaɗo maki waɓutuɗon goto ko guluji 100 darɗe nokkugo o 100,000 raka'a ko julata ɗon waɓutu goto sa heɓi fana ma goto ka kaaba ɗon hara laɓɓinani Allah hiɗa mari 100,000 fana New York ma ɗum lagine ma ɗum France fami yani ko ma haray wonɗo France ma won do e leydi go harana e nder makka ɗon ko ma o juula 100,000 fana si o hewta on fana ma mo juulɗa ɗon awa ɗon hina julde nden tu woni ko multipliété ɗon si a wi ɗon astahfirullah nde wotere ɗum ɗon no multiplié no ɗum ɗa kadi multipliété non ko kala dewal ngal waɗɗa ka kaaba ɗon haray ko million ji wonɗa moɓude joni noon si tawi enen en mooɓiɗo mbuuɗi men ɗin en immike e yeyi en hewtoyi en jooɗike e yewtere ha juulama en ƴetti bagage e mon ken en soodi piiji ko sotten kon en arti haray est ce que na tourisme yawgal yawno ɗen ɓay pellet ko soodeten kon ɗum en accata ɓaawo ka so yahi kala haray no ukki ka marché no soodude piihoy no ɗaɓɓude ko nelda yimɓe no faala soɗande hoore muɗum piihoy machallah kono est ce que en accali ko yahanɗen kon est ce que en faljali musidɓe julɓe wona shopping winoɗen hiɗe yahde na marché winoɗen hiɗe yawde haysi ko marché on lahara yahannoɗen ko marché on ka qabru yahannoɗen ko ɓeydugol e lewru suumaye ɓurdu tedduno ɗum lewru alqur'an e nokku ɓurɗo mawnude on ka hoore leydi ɗo ka kaaba haray jama men on no jarribora si hewtama ɗon fuuta jalo ɗum joɗagol ɗon alansara ha futuro hunte ɗon kadi jogodire ɗon ƴawre jolde ɗon ha gayne haala fuɗɗite ɗon kadi ha ɓeyna saffa jama on immo waɗa nafila mum on hotoɓen hoota ɗum faami donc haray ɗum ɗo ko wattangol yiili andintina jama on haray kala hewtojo ɗon en torike jama on hikka kala ɓe Allah on nonani yahi aren fotten ka wiyeɗen noon ko fuuta jalo yiye yimɓe meɗe yiide machallah la ba'as kono mi torike en si en hewti mo kala o ƴettu programme mum on no waɗira goɗɗum no waɗira dewal wota nangu yawgol laɓɓita yimɓe hiroɓe e kaari tawat ɗum ñande o ñande min nalta hironire yimɓe ɓengoy kono tawat ɗum ɗon ñande o ñande an sa ari ko ma tu yiya kaarijo ko ma hironira e kaarijo ko mange goɗɗo yewto la sa goɗɗo arita heɗa jogii gora noon ɗa jangude nuga so innima assalamu aleykum a salmitike mo a continue ko jangata kon kanka dewɓe joni courage o ƴettoya deftere o ara o jooɗo janga par ce que ton en wata wadde selon ko famuɗen kon watake waɗede inna bayana watte ton wano innugo joni ƴetta e karama ko pasari menen woɓɓe amen proposi en daru wano karma ko e meɗen mawnuɓe ɓe ɓarayɓe ton waɗa jalsa ɓe waajo en ɓe andintinayi kono si e meɗen wonɓe ton ɓe ɓurɗe famude leydi ɓe wi arabu ɓe jaɓata ɗum ko yimɓe maɓɓe ɓen si waajoto
si tawi a permetaka ɓe jaɓata joɗɗa moɓa yimɓe wajagol la bas. Kono hay sina ɗum naɓi en no wodi baraji ko wawɗe wadde ton. Juulugol ma tun e nelaɗo ɗon nde wotere ko Allah andi ko baraji jelu moɓata ɗum. Wiugol ma tun allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid. Hara ko ɗum tu wiwɗa. Wiugol ma astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Ma wi'a subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ma ɗum si ɗum ɗo fo no mawnanma wi'u subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Ko ɗiɗo woni kalimatani khafifatani inda lisan saqilatani inda mizan. Ay khafifatani ala lisan kono non ko azimatani thaqilatani fil mizan. Ɓe wi konguɗi ɗiɗi hoyfuɗi ka ɗengal kono tawa hiɗi mari ko ɗi peesa ɗi mari puwa moƴƴo ka peesugal moƴƴereji ɗi ñande darngal. Wiugol subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdihi. Sa hunjike ɗiɗo tun musidɗo wallahi hara ko heɓuɗa kon fo e nder joɗande ma nden si tawi na juulugol wonɗa ko innugol tun astaghfirullah subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdihi. Hara ko ɗum ɗo tun heɓuɗa wuula ɗum ɗo laɓɓinanɗa Allah hara eɗa mari dongal pelle pelle baraji ko artidoya. Idan ɗo famen no wonɗen non yarugol si en yahi umra on no wonɗen non ƴettirde bagazoy men koy ƴetta koy ukka koy ka nder ɗuma ka nder no sodirten non piiji ukken ka nder valise ji meɗen rondoɗen arten ko non kadi dowaɗen vérifiirde bagage ji meɗen moƴƴere nden est ce que en hebbini ɗin bagage ji ko ɗin taw hanuɗen vérifiude ndaren ko ɗin hanuɗen vérifiugol ndaren tawa na ya immoɗo yaha ha ton hara fayda wonɗo ga no ɓurma par ce que no wodi wona ɓe ga ka suudu ka iwruɗa ɗon ka village ka yani ka pays ka iwɗa ɗon hara ɓe yahali umra kono ka suuma yewi go'o ɓe sertata e qur'an. Woɓɓe no ari ufini ka juulirɗe golle maɓɓe wo juulugol e jangugol. Annon en mikeɗo yahi ha ton ka baraji ɗin waɗete ɗon ni tawa ko yatuɗo kadi ko ɓenta kon sifrol yadayn enti hen hara juɗɗen ko vide par ce que on tigi yahi woɓɓe yaha tawa nangen no wuli no ami yaltugol ka hôtel ji inna e wona e ton. Woɓɓe si yalti ari heɓi waɓutugo to hoti no yaade fowto tawa jinduru ndun no satti. Jonnon e beru kadi kun arete kun ɗon jooɗe tawa kun kadi ko ar kun perdine time yewte. Enen e wonɓe jangugol ton ɓen na en gotungoy wonɓe jangugol ton ɓen ko ton ɓe woni ɓe aray ɓe si ɓe ñande ɓe faala o ɓe aray ɓe moɓa 100,000 baraji nde wotere hiɓe wawi heɓude 300,000 fana. Subhanallah, hiɓe wawi heɓude fanaji guluji 300 e nder yani ñallal gotal maɗum ɓe wi en waqutuji juulaɗi hay sina fana tun ɓe wawi heɓude waqutuji juulaɗi guluji 300 kamɓe wonɓe makka ɓen jangoɓe ton ɓen e nder ñallal gotal. Jonnon an sa mika yahi no gasa sa artoyi anda sa yiltoyto ton par ce que no fanɗi ɓe allahu on newinani yawgol ton hitande kala hitande on faami. Donc si Allah nanganima yahi enen yahayɓe ɓen si Allah newni wota en jooɗo e haala surtout ka place ka wiwɗen ɗon ko Fuuta Jalo faamen ɗon no wawi ka nder juulirde par ce que ko ɗon juuleten jokken imamo hiɗon andi noon ka nder juulirde Allah ñinoen innal masajida lillahi juulirde ɗen ko Allah jeyɗe o wi fala tad'u ma allahi ilahan akhar aw fala tad'u ma allahi ahada. O wi juulirɗe ɗen ko Allah jeyɗe so yahi ton wota on noddu ton hay e goto sina Allah wota on heɓu ton business go mo kippon sina business mo onon e Allah. Ene si goɗɗo invitima ka makko ari on jooɗike harale ko ammari haaju e makko wiyen ɗo joni miskino ɓurɗo tampude o geri ha o ari ka patron en milliardaire ɗa ari yo okkore yo wuntane haajuji maɗi a ari ɓe wernima ka salon a jooɗike a noddi téléphone e wowlugol programme ji goo ma ari a tawi ɗon miskino goo kadi arɗo huntugol haaju ka salon on patron fitu yen faamu exemple on joni patron on no jooɗi no habbi on yon wowlanmo ko faala ɗon kon o waɗana on
onon arɓe ɓen on nangi joɗagol men mina haala wi ɗon wowla ɗon fi histoire ji mon feƴƴunoɗi wowla fi piiji waɗayɗi ene haray on holli o mo arɗon kamum teddugal haray on holli ko aran ɗon kon no hitti e moɗon yo o hunnan on ɗum ɓay ko ɓiɗɗo adama kon non o wiyata on koñata yo yaltu nder ton idan sa ari ka nder julirde Allah a wi ɗa ari fi huntanede haaju ɗa ari fi ɗaɓɓirgol mo baraji hiɗa ari fi yafanede bakkatu hiɗa ari fi du'agol torano ɓiɓɓe ma torano ɓeygure ma nde jam e kisi e ɓuttu e peewal ɗum fof ko ɗon hana heɓade musidɓe julɓe si Allah naɓima suudu kaaba alansara salminama hakkunde ɗon e futoro musidɗo ta heɓu ko waɗa sina ɓantugol juuɗe ma ɗen toro Allah hiɗa mari ɓiɓɓe ɓe falaɗa yo Allah fewnu hiɗa mari muskilaji ka dewgal ma ɓe falɗa yo Allah moƴƴi hiɗa mari mawɓe feƴƴimɓe ɓe falɗa yo Allah yaafo hiɗa mari nawna hoyno gasa koye hulɗa fi muɗum hiɗa mari siɓɓe nawnuɓe hiɗa mari haajuma no e jawdi laaɓundi ko nafira hoorema nafira julɓe ɓen ene a mara ko tora holla Allah en mara ko hollen Allah ɗon se yahi harana yewtere ma ɗum joɗagol ɗano woɓɓe kadi ko yahi ko ɗanagol ka julirde nder to no wiwɗen noon o patron jeɗa pellet sa immatako ɗo ƴetta concumma yaha ka mo anduɗa no ɓurma hiɗa yahi yo walle goɗɗo yo ñawle ma yo okkore yaha joɗɗa ɗanoɗa ma ɗum yaha nanga e haala go programme go acca ko aranɗa ko haray hakkille ma fof ko woni ko innugol ma est ce que ɓe nodda Allah si ɓe noddima enen wonɓe leyɗe ɓe ga fof ɗen andi si ɓe andima ɗo rendez-vous ya yaw ɗo fi kaydi umma a yehi a remplici fof a joɗike a habbike haray chaque fois a ndara numéro ma on si ɓe noddima hayso ko permis yawɗa moƴƴingol ɗo ka idan musidɓe julɓe tedduɓe si allahu on newni o okkorima andu na fof o newnani taho immagol yaha umra buyno faalaɓe heɓali si Allah ƴetti ka moƴƴere makko o newnanima yahi wiwɗen premiére des choses ko watta kon anni yo taho wondema ko sabu Allah tuwon ma naɓude sa fottoyi ton e aduna Allah on fof annuye ma on nderga na fiyo yimɓeɓe yaw yiyama ton ko fiya heɓan Allah koye fiya ɗaɓɓir Allah moƴƴere makko ne ɓay andande mayata anda si sumaye arowo tawtete anda si sumaye arowo tawtima so tawi ɗa mari jawdi ɗa mari cellal ɗa mari document ji ɗin fof heɗa permetta yahugol anda resiɗa e yaasi par ce que ɗum fof no waɗa no wodi woɓɓe yawnoɓe umra rowani hikka ɓe wawata yade par ce que ɓe soki hikka ɓe wawata yade par ce que ɓe nawni hikka ɓe wawata yawde par ce que ɓe perdi ɓe ala moyen ko ɓe financira hikka ɓe wawata yade par ce que situation maɓɓe on permetaɓe yawgol ma hara ɓe ma yino idan si Allah tawni en sumoye yo Allah tawnu en haray kala ɓe allahu on newnani yahugol oɗo umra koyen wakkilo anden ko wonɗen ko yaade ko ɗaɓɓugol baraji hajji doyɗo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona yawgol ɗano na yawgol ƴetta hôtel ji VIP ko ɗum waɗi min ɗum ɗon ko am personnel mingo e naafi goɗɗo mi nalno harmi kono yawgol ƴetta ɗo hôtel ji sattuɗi waɗa VIP wi jooɗo a neɗɗo iwɗo e leydi tampuni taw no woodi yimɓe tampuɓe tawayno coggu hôtel ma on dun no wawno darnande goɗɗo suudu no woodi goye woɓɓe hara ɓe waɗande miskinɓe moƴƴa en inna kadi goye no boni koye tun sa calculi ko wonɗa yaade ɗo ko kurkagol ko wonugol maccuɗo kurkano Allah subhanahu wa taala ko ɗum wonmana ɓude na yawgol ƴetta hôtel ji sattuɗi waɗa VIP waɗa live waɗa gurdal na visite touriste yawɗa na fowtere yawɗa a wata arde ka Allah patron on wiyaɗa arde kadi an kadi holla patron yagal ko ma wona miskino fofoɗa ka leydi par ce que ñande mayɗa o amara feere ka nder leydi ɓe nattama ban musidɗo kono ko yata ɗon fi 10 jours fi quelques jours sa yehi wakkilo rukanogol Allah si minni rukagol min nala yawona ka leydi maɗum ta waɗan hoore ma ko falɗa na ɗum minni ko Allah nemi ma kon no moƴƴi ya waɗan hoore ma holla Allah ɗa jarni nemaji makko ɗin kono sa yehi wakkilo tampa gollana Allah si tawi ko ma seppa iwa ka hôtel ma yaha wakkilo seppugol ngol taw ko cellal wonandema muñaɗo ɓe yaha e Saudi nde ɓe artara ɓe uytike par ce que sport o ngo ɓe jindata ko ɗum faami kono ɗum ɗon fof ko wiwɗen wakkilo heɓa tanji ɗin rewa Allah vraiment wakkilo mooɓa baraji ɗin wiwɗen kadi
ono wonɓe ɗo ɓen kala e mon tawɗo no faala yahude umra on hikka ka suumaye ɗo si tawi ɓe enregistraki taw nokkugo ɗo wawi noddugol men inchallah ndara si Allah newnay wawe yadugol men expliquanayi on programme amen on ndaron sayi no arrange on e wawa yaade miɗo tanɗini noon haray programme amen o menen kadi no tawa ko ɓuuri newade kon haray fi yahugol ngol ka umra haray numéro on ko 347 523 3007 si tawi ko Amérique ɗo wonɗon si tawi ko yaasi on waɗay +1 347 523 30 07 mi fillito numéro on si ko Amérique ɗo wonɗon on waɗay 347 523 3007 on nodda ɗon say ɗon faala heɓugol information fi yaadugol e amen ka umra si Allah newni o tawni en kadi si ko yaasi wonɗon minen ko Afrique wonɗon ma ko Europe ɗon faala wallitede fi hôtel ma fi affaire piiji go ton haray ɗo wawi noddugo non kadi +1 347 523 3007 on adda e message ka WhatsApp haray wiwɗen fi umra on ɗo no tawa e mystique yahugol ngol ha hewtoya ka suudu Kaaba ronka joɗagol jangal Qur'an ronka jantagol inde Allah ukko e waɗugol haala wi reni yowi ɗum ɗo yo jama on accu ɗum few na ɗum naɓi en ton par ce que ɓurɓe ɓe yewtita e mum ɓen ɗon ɗawa ƴettugol numéro maɓɓe on si umra on gasi a loddaya ɓe yewto ma waɗo rendez-vous fotton nokkugo kono tan umra on ka tawi ɗon ko tan remugol ko tan soñugol no wawi sey hara fewndo on say ko milliard ji dollar ji no saka e leydi si arama hoccede ɗon est ce que a heɓay tan yo goɗɗo ar wolinama ɗon si milliard ji dollar ɓay hande fo ɗen andi ko ɗin ɗon wona ɗaɓɓede si ɗin addama goɗɗo addi ɗum liɓi ɗo e area e place ka wonɗa ɗon yimɓe buyno ɗum ino uggini no hoccude ene an a jaɓay goɗɗo ara ɗo wolinama inna aray miɗo wadde ɗum ɗo mi wayrima mi nani inde ma ko ɗum e ɗum hana ko ya wakkilo an kadi hocca taho tuma gayn ɗo wonden on yewtoya on réguloye ko premier man on ni deuxiéme komi faala andintinde en kon ko point tawɗo buy hino waɗude mo hay karama koɓe buy hino reɗɗini jama on e waɗugol kono haray no ton ko ɓuri moƴƴude ɗum ɗon kono no woni ɗum ko yahugol waɗa umraji 3 umraji 4 umraji 5 e nder voyage ma on yahugol ɗo tun inna joni a waɗi umra habboɗa kadi 1 semaine ma 4 jours yiltoɗa kadi waɗa ya umra go arta kadi yaha waɗa umra go haray ɗo haalaji buynoye ɗum ɗo karama ko ɓen ɓe darti defte ɗen ko ɓuri sellude kon nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ha hande ɓe waɗali umraji umra ɗiɗi ma 3 e nder voyage goto ɗum noon goɗɗo wiyata en ɗum beru ko karama ko ɓen ɗaɓɓiti kon nelaɗo ɓe waɗali umraji ɗiɗi joni noon ko yamiraɗen koyen jokku sunna on feƴƴen ka nelaɗo iɗon andi taho nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayti ɓe iwi makka ɓe raɗama makka ɓe feri ɓe senike madina ɓe wonno duuɓi 7 si allahu on newnani ɓe artugol waɗa umra makka duuɓi 7 hiɓe madina ka duuɓi 6 ɓe arno ha ɓe hewti ka wiyen ka ɓawo kowle makka ka wiyete ɗon hudaybiya ɓe arno ha ɗon heferaɓe makka sakki ɓe wi on natata ɗo hikka on hootay ka moɗon signen traité artoyon l'année prochaine min accana ton artoyon hitande arore nden nelaɗo jaɓi ɗum ɓe hooti tele ɓe waɗi ihramji maɓɓe ɗin ɓe hooti ɓe wonoyi ha hitande aroyare nden tawi timmi joni duuɓi 7 depuis ɓe wi makka ɓe aroyi ɓe naati ɓe waɗi umra si tawino hara waɗugol umraji buyi no newotono nelaɗon ko ɗo ma kayno mo kala moɗo yo profite ɗo waɗa umraji 4 ma 5 ma 6 ɓayen anda sa en artoye kono nelaɗon ko umra goto ɓe waɗuno sahaba e maɓɓe ɓen kadi fo waɗi umra goto fami si feƴƴi ɗon senna aboubacry laamike senna umaru laamike senna ousmane lontike senna ali lontike e buyi moƴƴuɓe sahabaɓe buyi kono fillaka wondema sahabaɓe ɓen hay goto o ari o iwi makka madina ma o iwi nokkugo ari o waɗi umraji 2 ma 3 innugol mi waɗay ɗo hande umra mi habbo kadi 3 jours ma 4 jours mi ata kadi mi waɗa umra go tabitali
jonnon ko yamiraɗen koyen jokku sunna on nelaɗo ko maaki sa waɗi umra ma arano on sona de hara a sikkiti wondema umra ma on a falji goɗɗum o sellali si tawi woni a heɓi ko walla ma a heɓi ko guidama a waɗi umra ma on ha o timmi a tanɗinike ɗon o selli toro allah yo allah jaɓani anni o ga nelaɗo maake si umra ma goto jaɓama a heɓi baraji hajjidoyɗo e maɓɓe hajju ngon noon ko nde wotere waɗete on faami donc haray karamo ko ɓe buyi hino sali yo goɗɗo yahu par ce que sunna on waɗali ya yahu waɗa umraji 3 ma 4 ma 5 ko karamo ko ɓe seeɗaɓe ari woɓɓe maɓɓe ɓe yanyi hunde nden ɓe inni moodi si tawi woni jama on iwi leyɗe woɗɗuɗe ɓe ari ha ɗo no gasa na hitande kala ɓe artata haray newnanen ɓe mono faala waɗude umra laabi 2 yani o yawa waɗana hoore makko umra on o arta waɗana yumma makko ma ɗum baaben makko haray ɗum ɗon hino wawi newanade mo tawen sakku ɗum woɓɓe ko maslaha on daari naafi wonde ko sunna fiw ko innugol joni sa iway ka woɗɗi ara waɗa umra haray na ya wonu na jama on añane innugol joni ara ɗo waɗana hoore ma immoɗa hoota tawaɗa falno waɗande biro ma e baaben ma kono joni ɓay nelaɗo waɗali nelaɗo ko madina iwno ko balɗe ɓe seppuno walla lebbi ɓe arno ɓe ardi ɓay sahaba e buyi woɓɓe ari seppayno woni woɓɓe waɗɗi kamɓe kadi na makka ɗon ɓe wonuno sako en hari no ɓattiɓe donc ɓe seeni ɓe waɗi umra maɓɓe on ɓe hooti umraji ɗi ɓe waɗi ɗin fof ko nde wotere ɓe sento ɓe waɗa umra maɓɓe on ɓe hoota joni noon ko nene falɗe wasiyagol jama on ɗo si tawi allah newanima yehi a waɗi umra a waɗani hoorema no waɗirte noon toro allah laɓɓina ko ɗum waɗi wiwɗen ka premier position ma ka fokkitata ɗon laɓɓinan ɗon allah yaha waɗa golle maɗen accida allah hande kadi golle makko ɗen toro allah yo allah newinane foppa ha newo si o newinanima a daɗi nawnare a yahi ha a waɗi umra ma on nde wotere lanni si tawi ko ma waɗita accu stam feƴƴa ndara awa bete goto pet e fami ma o mawɓe maɗa ɓe ma ɗum mo anniɗa waɗande o ko ɓuri moƴƴude waɗangol umra on sa waɗay nam eɗo noddila hajja fatumata lanka live taw ko ɓuri moƴƴude yani honno ko ɓuri moƴƴude appel on déconnecté lan taw ala kulli haalin wiwɗen ko ɓuri moƴƴude umra on si tawi woni a waɗay ko miyejiti ko noon ɗe yewte ala kulli haali wiwɗen sa waɗay umra on ko ya waɗan hoorema wala ko mi wonno nde ko ɓuri moƴƴude sa waɗanayi goɗɗo umra ko taw hara ko nayejo ronkuɗo few mo tawata on ɗon o tanɗinanaka cellal fes o tanɗinanaka immagol ara hewta makka ɗon abadan ma ɗum neɗɗo feƴƴinɗo ko ɓeɗo wata waɗande umra na ya darɗo suka ma selluɗo ma biro ma sara ɓe selli ɓe wawi few inna wa'ana e ɓeni to umra ko ɓuri moƴƴude kon ko ya waɗan mo wawata arde waɗana hoore mum few wawa ka hajju jon non ɗo si tawi woni a wawata yahude waɗana hoore ma an tun haray wota ɗuɗɗin innugol koma waɗa umra andi kon ɗum famata wagutuji ɗi wonɗa perdugol ɗin ka juulirde nenaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗin no ɓurma hittande ɓay tun ɗum ɗa wona sunna sako inna awa ko ya waɗu haray a wonde ka juulirde sa gayni umra ma on wakkiloɗa iwa ka hôtel ma ñande wo ha ñande iwata ton wi'a si allah jaɓi ñande wo ñande o moy waɓutuji han ɗi 4 mi juulayɗi ka juulirde joni si tawi woni a ari a juuli fana tawi a wata heɓude fana on ka juulirde wi'u alansara futuro geeƴe e subaka ɗiɗo ka juulirde mi juultani mi hota mi ɗano si fana tawiɗan ga awa si fana tawallan ga mi juula futuro on faami mais wona ya innu a yahi waɗa umra par ce que buy yahay ton ɓe haɓɓito ɓe waɗa umraji 5 ma 6 ɓe soñjay hoore maɓɓe bal karama koɓe goo ko wi si tawi hay ɗum si tawi dagantoma ya waɗu umraji 2 ko ma hara ko tele madina iwɗa ma hara yalti makka few woɓɓe noon inni a yaltay tun huro makka on yaha masjidi aicha horminoɗa arta wiwɗen ko ɓe ɗon newini ɓe onari maslaha yimɓe ɓe kono ko ɓuri kon sellude ɓay tun nelaɗo waɗali
sahaba e maɓɓe ɓen hay e goto waɗali ko ɓuri moƴƴude kon saari a waɗani hoore ma umra ma on ha a fembike ma a mekki sukunu ma non andi ɗon on timmi hannden kadi wakkilo wona hakkunde ka hotel ma e ka julirde rewa wakkiloɗa wi'a si Allah jaɓi ha ñande mi fokkiti ko waɓutu goto feƴƴirtanmi ka julirde ɗo ma waɓutu hay goto feƴƴirtala par ce que ɗa wawi ɗum non fo a moɓay ɗon dolle baraji ɓuri a yahude waɗa ko nelaɗo waɗali kon karma ko ɓengo innatama no harmi hiɗa wawi waɗude kono ko est ce que baraji no ton ɓay nelaɗo on waɗano ɓe yamirali yo waɗe sahaba ɓe waɗali par ce que ɗon andi kala ko inna bid'a koni fuɗɗora woɓɓe adde bid'a ɓen fof ko innugol mi tanɗini sen waɗi ɗum ɗo no moƴƴi on faami ko miijagol moƴƴere no e mum buy sen cirta bid'a joni ɗum ɗo ɓay to nelaɗo o waɗali wiwɗen si tawi woni ɓay haray no woɗɗi kayuɗen sen ƴetti en jokki yaruɓe waɗuɓe maslaha on innugol ngol a haray joni sa ari ndaru hayso ko goto wawa waɗande haray sa tawi ma waɗa waɗan awa goto pet ta ƴettutanma fo jindugol bi 3 jours kala 4 jours kala enna waɗa umra la voyage ma on ka fokkitoɗa kama ɗum chaque voyage ko umra goto hani ko ɗum nelaɗo waɗi karamo ko ɓe wi'i ko ɓuri moƴƴude kon sa waɗanayi goɗɗo umra ko ya fokkitir inde makko nden ka mum anniyoɗa wondema hikkala yawde waɗangol kaari umra no yaltirta no waɗanoygol goɗɗo hajju par ce que ɗon andi ka hajju a wata yaltude kama wiyami ɗo yaade mi hajjanoya kaari e kaari hajju goto la si a fokkiti hajjanoygol goɗɗo ko on ɗon tun hajjanta ha gayna a watade hajjana ɗiɗo matato ɓe wi a umra on kadi ko ɓuri moƴƴude kon ɓay ko ɗon nelaɗo rewi ko ya fokkitu ka mon si a yahi hikka waɗani hoorema umra arti siɗa faala waɗande bemma umra ma biro ma umra haray ko ya préparo inna ko arata inchallah mi aray fokkitaka moɗon ɗa wonde e annuyel an arde waɗangol o mawɗo an kaarijo ɗo par ce que a wata kadi waɗande ɓiɗo non nde wotere ɗon fokkitande nden annuye on a wata anniyagol ga miɗo yaade mi waɗa umra goto fi yimɓe ɗiɗo la donc haray ko ya anniyoɗa yaade waɗana kaarijo umra ya waɗana on ɗon umra makko on say sa gayni an ɓe wi an waɗoyɗo umra on Allah yoɓete baraji moƴƴere ko waɗɗa kon na baraji dey umra on haray heɓata ɗon siko biro ma waɗanɗa Allah yoɓete baraji ɗiggalngol ɓe ɗaɓɓirgol ɓe barki kono baraji ɗi anniɗa ɗin fi ka umra ɗi nelaɗo maki ɗi mo waɗi umra on heɓay baraji hajjoyɗo ɗin ɗon ɗi hewtoyayɓe kamɓe ɗo a heɓi baraji kamɓe kadi ɓe heɓi baraji si tawina ɗum ɗon few si a ari makka ndaru sa heɓay neɗɗo mo ala wonde wadde umra fes wiya miɗo falama yoɓude waɗanalan umra mawɓe am ɓen oynama nini ni o mi ala wadde umra mi alana goɗɗo umra yoɓamo o yaha waɗa umra ko woni joni piji ɗin fof woni business joni buy innayi ɓe waɗana yimɓe ɓen umra hara ɓe atano hanyiri noon ma ɓe jatta yimɓe buy mbuuɗi ɓe ara ɓe aɗa umra hande jango kadi ɓenne meɗo nayi kaarijo umra faɓi jango kadi ɓenne meɗo nayi kaarijo umra goɗɗum hara sukundo hande kadi alaka hoore wallahi min ko saudi mi yi'i yimɓe no yahi waɗi umra min nalde ko siɓɓe men kono wallahi mi yi ɗum ko heewi ɓe ara ɓe femba ngosengo ɗo no yiɗo la wuyngiri ni ɓe femba ngosengo ɗo hala apos ɓenna ɓe waɗi umra hande ɓay Allah ni ɓe fembo ma ɓe uytu ɓe fembi ngosengo ɗo hara ngosengo ɗo so yi'i ko marɗo sukundu sa yirimo ngosengo ɗo ko lokayre laaɓude o habbo ɗon kadi ha jango o yawa waɗa umra o ara o itta ɗum ɗo kadi ɗum ɗo sellaka dina nelaɗo sallallah alih wa sallam ko maki kala gorko fembotoɗo ɓay ko gorko newdanayo fembo ko sukundu ma ɗum a geraydu fota suwa sa ittay itta fuu sa accitay accita fop harano feppi yet laɓɓina hala apos kono na ya ars femba sengo ɗiɗa accangoya ɗum ɗo fof ko no naade jamaonge ɗum ɗo ko par ce que rewaka ka nelaɗon accunoɗon ko ɗum waɗi joni jama on ɓe aray on yi joni yahama ha joni tawi wattama fembede feccere hoore fami donc no woodi woɓɓe yahoɓe inna ɓe waɗa umra bimbi ɓe waɗa umra kikiɗe ɓe inna bimbi mi wanno umra fi kaarijo kikeɗo kala yaɗorgol umra donc umra on nawa yogo a tawwaf on lere mo heɓuɗa feere waya waɗa tawwaf ka suudu kaaba ɗum noon no serti maɗum yahugol doggugol hakkunde safa e marwa
parce que umra on ko ma ya ha masjidi Aisha yalta hurum makka on few horminoyaɗa arta joni noon nde tampere nde heɓata ɗo hiɗa hoori nangen no wuli karama ko ɓe inni ko ɓurnoma moƴƴande ɓay ko ya jokku sunna nelaɗo on ko yamira ɗen koye ñentin nelaɗo nayen créyi goɗɗum ko ya immo yaha sa gayni umra ma mo aranɗa on toto Allah yo Allah jaɓane o ɗo yahu noon ɓeyda moƴƴingol moɓugol baraji ɗin aya goto mo jangata ka nder suudu kaaba ko a wawi jangude mo no selliri ko Allah tun andi ko baraji jelu marɗa nelaɗo sallallah sallam maki kala janguɗo harfu goto alqur'an wigol mo tun alif ɗamari baraji 10 sa wi lam ɗamari baraji 10 sa wi mim ɗamari baraji 10 ɗiɗo kadi Allah multiplier maɗi beruwo ko o faala ñande darga jon non imagine sa inni alhamdulillahi rabbil alamin ko ayeje jelu woni nder ɗo karfeje jelu woni ɗo ko baraji jelu heɓuɗa innugol tun alhamdulillahi rabbil alamin so tawi ko amo neɗɗo mo Allah newinani wawgol jangugol Qur'an hayso ko juzu goto ɗannuɗa hara ko juzu ammon tun ma wiyen ko hakkude tun sabbi hisma rabbikal ala ha naasi hara ko ɗiɗo tun hunjiɗa si a jooɗike ka julirde ñande o ñande a fonti deftere nden a jangi ɗiɗo ɓay ko ɗiɗo Allah newinanma ko Allah tun andi baraji ko heɓata ɗo ko tawa a mankata waɓutuji ɗin darnugol imamum ɗa nder ton par ce que eɗen andi ton no metti hettugol ko rarement yahata waɗa wangol on no yaha waɗa ihram ma on masjid Aisha ara taweɗa waɓutuji farillaji ɗin ka kaaba kar han ɗum neworta a ratay goɗɗi e majji ndeɗa iwa makka ka hurum ya ha masjid Aisha waɗo ya hurum ma on arta ɓayle pellet sa waɗay umra ɗimmo yiɗa e nder leydi makka ni ko ma hewto ya masjid Aisha a wata horminade hay nokku sina masjid Aisha fami masjid Aisha ko nene Aisha nelaɗo yamirnoyoɓe seno ha ɗon ɓe horminoɓe ara fi hon ɗum ɓe senino hajju ɓe yi farilla maɓɓe on tawi hajju maɓɓe ngu wawali timmude nene Aisha shikki joni kamɓe ɓe ari ɓe waɗali hajju walla ɓe waɗali umra hay fus nelaɗo maki fiyo ɓernde maɓɓe nden deƴu awa immo yaha waɗoya waɗa ɗo tawwaf o waɗa ɗo yani ihram on ara waɗa umra ko ɗo buyi innuɓe ɓe yo goɗɗo fillito umra ko ɗo ɓe ƴetti awa ɗum ɗo ko hananno beteke wi'en ko sonnaɓe yahoɓen ton ɓe yiya ellaji maɓɓe ɗin ɓen ɗon no wawano newnanede awa yahe ka masjidi Aisha ɓay koko heɓuno Aisha kon heɓi on ko heɓi kon nene Aisha nelaɗo newnani ɓe ɗum ɗa onon kat ɗum heɓi on joni yahe awa ɗon hormino ɗon arton ko ɗum ɓurno hanude di innugol joni kala yahuɗo gorko e sonnajo ɗawa yawgol ɗon laabi 3 laabi 4 laabi 5 waɗa umra waɗa ihram arta a yahay ɗon ndeɗa hewta ka kaaba no gasa e wago ton a jultamo e leer hara futuro feƴƴi ma ɗum geƴe julama tawa a perdi dolle baraji ko tawnoɗa wawno heɓude sa habbino ɗon haray ko ɗum ɗo falnoɗen andintinde point ɗimmo on telen makka umra wiwɗen aranum ɗum ko laɓɓinalngol Allah annuyeji ɗin e immagol yaha préparano golle ɗen ɗuyta haalawin gin ɗuyta reniyoji ɗin ton ɗuyta hay ƴewgol kiji ɗin haɓɓito waɗa visite ha ñande suuma e juula anda a gayni golle maɗen haɓɓito yaha mission deuxiéme on ko wattangol hiila e fillitagol umraji ɗin si tawi woni na haaju ɓayde haray na haaju landi fami fi jokkugol sunnanela ɗon sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon falnude wiwde ko hikkiti ɗon haray yahoɓe ɓen fo makka ko leydi marndi jawle kono no wodi to yimɓe miskinɓe wano ka minni on ɗo kaweteɗo masjidi Fuuta ene mi yahato mi yiya wonde karma ko e meɗen hara hay affaire ñamete on nafiyande ɓe jogaki mbuɗɗin ko woni heɓugol ma ñamete on yahugol seppugol ma ya sooda e ñamete on ara no metti fi hara ɗum kam no dowa organisade hara si on yahi no wodi ka wawa ton ɓe wato yiidude hono siɓɓe meɗen hino ton en daroye so tawi wawi newade hara bete humpodira e woɓɓe maɓɓe jonnaɓe ko defe ɓe adda jama on ñama ɗum kadi ko sadakaji moƴƴi non haray sa yahay ma sa yata daru yahoɓen itta ko heɓuɗa o wiya ɗum ɗo mi annike okkoranelam ɓen wonɓe ton par ce que ɓen ɗon non seulement ko yimɓe iwɓe ka muɗum yahi nokkugo tawa kadi haysi ɓe mari mbuɗi maɓɓe ɗin ɓe wata heɓude ñamete maɓɓe on donc wallitagol ɗon na noon fere kamne toon miskinɓe par ce que no wodi woɓɓe hara ko hiɓɓo ɗon ɓe jeeya hara ko seppo ɓe iwa Égypte ma iwa leyɗe kawtaje ɗen hara ko ɓe seppo ha ɓe hewta miskinɓe kono ɓe seppa ɓe ara ɓe ala coggotel ka ley dalje ɗon ɓe waloto wonɓe ton ɓe nandi komin haalde ko ɗon ɓe walata fiituyo ɓe heɓu
baraji umra on an sa yehi ayni ɗo hôtel mo $1000 yonatama andu woɓɓe kañum hôtel maɓɓe on wallahi kaka karoje ka julirde ɗon ka tande julirde ko ɗon ɓe weƴƴitoto ara chaque fois police no ari immini ɓe kono ko ɗon ɓe arta ɓe waalo ha umra maɓɓe on gasa ɓe immoɓe seppa kadi ɓe hoota ɓen ɗon na avion ɓe ardi wallahi min mi yiidi e ɓen ton buyɓe innuɓe lamɓe seppu ɓe ari tawale kadi ko non woniri idan haray musidɓe julɓe tedduɓe o yaafoto si haala wingi juuti kono ko andintingol en tunde ɗo toɓɓere si e Allah newnani en desidi yahugol ngol yo taw hara ko golle ɗen woni ko hirarɗen siko heɓugol VIP e yahay Dubai siko yawgol waɗa waɗa live en yahay Amérique ɗo no wodi kala ka faala ɗo ka yata ƴetta hôtel mo faalaɗa joɗɗa si a faala waɗa yontere a faala waɗa un mois ɗa wadde live on faami no wodi ilji ɗo ko tata sa yahi a sikke fajanayi aduna wonɗa hakke ko foti e ko weli kono ɗo ko fokkitoɗa ko préparugol qabru ma on ko préparugol destination ma on ko yahugol jonnita hoore ma jeyal ka Allahu subhanahu wa ta'ala ko hollugol Allah wondema hiiɗa recognize ɗa bonni mo ko ɗuuɗi kono a artika makko a torike mo yo yaafoma lewru sumaye lewru alquran lewru tawndu du'a jaaboto heɗa e nokku tawɗo du'a jaaboto wallahi no heewi e yimɓe julɓe heɓay ɓe muskilaji ka aduna ga ka maɓɓe ɓe yimmoɗo ɓe gera ha ɓe hewtoya ɗum ɓe fewta Allah ɓe laɓɓinana Allah ɓe toro Allah Allah regila muskila maɓɓe on few isan hewtugol ma ka suudu kaaba ɗon ko fewtugol ma ɗon toro Allah ɓurma moƴƴande a joɗagol ɗon an e yimɓe yewton jalon fija jala waɗa wasi ko marché wonɗen yejjiten wonnema ka julirde Allahu wonɗen ɗum ɗo haray hanirano musidɓe julɓe ko ɗum ɗo mi falno yewtude hande haray jango si Allah newni en aray continue en à la même heure wiwɗen 21h e New York ndaren no continue e sura mo fuɗɗiɗen firugol on hanki suratul qalam continue ɗum noon bisinillahi taala haray mi fuɗɗito minna kala tawɓe no faala yaade umra ka sumaye ɗo ma no falana ɓugol payko e muɗum woni juuɓe woni worɓe haray iɗon wawi contactugol men e numéro ɗo 347 523 3007 mi fuɗɗito numéro on 347 523 3007 ɗum ko say ko Amérique wonɗon si tawi ko Europe ma Afrique ma Asie on waɗay +1 oɗon 347 523 3007 son contacti men en humpodira men anda konno men wata wallitorden dara so tawi kaka yahugol kaka wondoygol kaka gollugol bisnillahi taala haray no wawete wallinirde wotoroɗen Allah yalla newinan en o tawna en o arsika en kadi yahugol o jaɓana en kadi o nonana kadi ɓe wawal yahugol ɓen fo yawde aray ko ɗum ɗo mi falno innude Allah tawno en sumaye on o jaɓana en moƴƴireji kono haɗele kon inchallah haray on fo mi weltanike on ƴettugol tammoɗon on jooɗo daralan ɗo ɗen andi no wodi buy ko woni wadde piiji goo hara ko ɗin ɓoɓɓe ɓuri hittinde fi muɗum na fi ka dina wowlete donc haray weltanoɗen Allah si tawi a naati ka TikTok ɗo a naati ka Facebook a ndaari kala ko wona waɗede ton kon Allah newnanima ka ɓernde ma ya accitu kala ko wonano ndaarede ton ara ndaara fi ka dina yewtete ɓayna dollar wonɗen sendude ɗo wona mbuɗi wonɗen senduɗo ɗum ɗo fof ko sabu e anano tun ko Allah fiida yewtere Allah fi ko honno rewirta Allah wallahi weltano Allah andu Allah no yiɗuma sina ɗum hande ka woni ɗo ko ɓuri sattude kon ko yiwgol ka fiidina yewtete jaɓa jentoɗa seytane hande e piiji koni kon ka yaasi affaire gimi e yimugol e amugol yani e wirtagol rewɓe e piiji ɗin fo no wodi hande ko ndaare haranaka goɗɗo innata bisimillahi rahmani rahim no wodi hande ko ndaare haranaka goɗɗo wolta fi Allah si tawi noon an ha joni kawni ɗo Allah no newnandema kala ka yiwɗa yewtere diina hiɗa humpa andude so tawi no wodi ton ko wawata nafitorde wallahi haray andu Allah no yiɗuma yo Allah ɓeydan en giggol ngol mi toro Allah subhanahu wa ta'ala onon ɓe wonɓe ndarugol ɗo fof e aroyaɓe ɓawo ndara en fof mi torki Allah kala andeji ko marɗen ko yo Allah ittan en torki Allah toro Allah onon ɓe wonɓe ndarugol lan ɗo fof kala mapunde ko marɗon ɓay ko Allah woni anduɗo kanko woni ittowo andeji ɗi yo Allah itta on andeji kala ko marɗon ka ɓernde on kala ko wonma wullinde an o musidɗo wonɗo la darde ɗo kala ko tawino anima ka ɓernde ma ɗa jiɓi si nden moƴƴere heɓoto ma si on bone daɗay mi torkema Allah yo Allah ittane konko mapinma ɗum ha wawa si waɗano ya rabbal alamin onon siɓɓe meɗen arɓe o tawino faala kaydiji mi torki Allah yo Allah newna on heɓon kaydiji moƴƴuɗi nafayɗi on aduna e lahara
yo Allah newnan kala arɓe ɗo ɓen ɓe yangi ɓe ari ɗo yo Allah newname ɓe heɓa kaydiji maɓɓe ɗin tawa okkora ɓe jawle kadi koni e leydi kon tawa en nafiray ɗum mawɓe meɗen ɓen nafi siɓɓe meɗen ɓen mi torki Allah enen wonɓe ɗo ɓen fuu yo Allahu dandu en kala leydi ka wonɗa yo Allahu dande bone koni e ndin leydi kon yo Allahu okkore kala moƴƴere koni e ndin leydi ya rabbal alamin torki Allah kala siɓɓe meɗen wonɓe e hoore ɗi laawi wonɓe ka désert wonɓe kala e hoore laawol ka woniri onon fokkituɓe woni ko ɗaɓɓere yaata kala ka fokkituɗa mi torki Allah yo Allah hoñane laawol maɗa ngol yo Allah ittane kala ko ma soññude kala ko kaluma ka laawol yo Allah ittane o newnanama yaha ka fokkituɗa ton hewtoya o waɗanama kadi firtir ɗum arsike o dandama kadi bakkatu ya rabbal alamin en torki Allah no yiɗiri en ni ha o okki en ka dina en landaki mo en jeejali mo en forsali mo en noddali mo téléphone o yiɗu en tun o okki e l'islam mi torki Allah yo tabintin e ka dina ha ñande o ƴettiten hara koye malaɓe natoɓe aljanna ya rabbal alamin mi torki Allah o tagi en o handindini en e l'islam ina dole meɗen ina margol meɗen mi torki Allah taw harminan en natugol aljanna ya rabbal alamin Allah mi torkema Allah yo Allah tawnu en lewru sumaye ndun o arsika en cellal e mbawdi ko hooriren ndu e ko waɗiren moƴƴereji e mayru o waɗira sabu ɗum koye mo naada en aljanna ya rabbal alamin onon marɓe ɓiɓɓe ɓen fuu mi torki Allah kala marɗo geɗaljo yo Allah ƴettu ka woni ɗon ka o mari ɗon o fewna ɓe ɓiɓɓe meɗen mi torki Allah yo Allah waɗu ɓe ɓiɓɓe meɗen faamodirteɓe yurmodirteɓe nafayɓe kaɗo dina nafa mawɓe maɓɓe ɓen kala ɓe ala ɓiɓɓe ɓe yo Allah okkorɓe ya rabbal alamin kala faalaɓe dewle ɓe yo Allah niwinanɓe ɓe heɓa dewle hara ko moƴƴanɗe ɓe aduna e lahara kala jombuɓe e jombaɓe fo yo Allah moƴƴin dewle ɗen yo Allah ittan en ɗi cheytanuji e nder ɗe dewle yo Allah ittan en ɗi cheytanuji wonɗi wullinde yimɓe ɓen wonɗi soñjude yimɓe ɓen ka dewle maɓɓe mi torki Allah yo Allah waɗan en enen eɓe jommidirɓen ɓen giggol e yurmede yo Allah ittan en cheytanuji ɗi yo Allah moƴƴin dewle ɗen yo Allah moƴƴin dewle ɗen ya rabbal alamin rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين سبحانك ربنا ظلمنا أنفسنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأيهم فوق جارما وبرتنا